Урматтуу кадырлуу коноктор, жанагы өкүл атадан сүйүнчү сураган акчабызды өкүл ата сүйүнчүгө 3000 сом берди. Анан кийин бул тамадалар жалгамыштар эле бүлдүрмүш болуп эле бир акчаны алып кетип калат экен дебеңиздер. Эртеден бери карап отурсам эки жашты кутуктап элдер сүйлөп туруп анан кошпой кошуп кетишип атат. Андыктан мен сүйлөйт экенмин, кошпой кошо албай калат экенмин. Ошого мен бул 3000 сом акчаны эки жашка кошпойго берейин, бир кол чалып туруңуздар. Рахмат. Урматтуу кадырлуу туугандар, жанагы акча кызык да, каяка иштетет, неге иштетет депчи. Азыр мен Марлен уулубузга суроо берейин. Бул акчаны кимге бересиң? А варианты Жибек кызыбызга, Б варианты Гүлзада апама, С варианты жакын дос балага. Кимге? Гүлзада апа, келиңиз. Рахмат. Эми апама суроо берейин. Урматтуу апа, бул акчаны кимге бересиз? А варианты Жибек кызыбызга, С варианты подружкасына, Д варианты жакын дос балага. Кимге? Жок, мага бербеңиз. Варианттан издек. Жибек кызга. Бериңиз. Эми акыркы суроом калды туугандар. Жибек кызыбыз бул акчаны кимге бересиз? А. Тамадага, Б. Алып баруучуга, С. Колунда микрофон турган жигитке. Кимге? Сизге. Кайсы? Тамадагабы? Туугандар, мынакей мен өздөрү беришти, адамдап алдым туугандар. Анан кийин жаман көрүп жүрбөңүздөр. Тамаша, бул акчаны оюнга уюштурабыз. Өкүл атанын атынан 3000 сом бериз бар. Баарыңыздар оюнга активдүү катышып бериңиздер, эки жаш отуруптуңуздар. Эми азыр мен бир сөз берейин, андан кийин бийлейбиз туугандар. Азыр мен бул жака чакырайын жалпы эле Марлен уулубуздун айышпалары келиңиздер, сөз кезегиңиздерде. Dostlar bugünlüğe gelgile, banalar büyüdüle, banalar büyüdüle. Ayışpalar, hoş geldiniz. Toy kutlu olsun. Kimle başlayacak? Sizden ne geldiniz? Birinciden hoş geldinler. Kulalar, sonları, kızları. Hoş geldinler. Ekler, bakıl boğular, Mарлен, oğul, falan. Жібек еліне иконлар бақтылы болула Алмаштан болула өзінің өзіне Едерізден жоқ Тойлар болула бұлдан әрсін Жақшылықтар болсын Бері қайсылау, қалқалы, сенің жерде Урматтуу коноктор, эки жаштын үйлөрүнүн тойлоруна куш келипсиңер. Гүлү, Сарыке, элиң кут болсун. Үйлөрүнүн тоюңар кут болсун. Дайыма бактылуу болгула. Кармашкан колуңар төбөлүктүү болсун. Айдаганыңар мал болсун. Жетелегениңер бала болсун. Келечегиңер кең болсун. Не ниет кылсаңар, ниетиңер орундалсын. Дайыма бактылуу болгула, бар болгула, бай болгула, бактылуу болгула. Рахмат. Коштоңузду кандай? Кошулса эки жашты чакырып ортого айышталар эстерке бир сөз көрсөңүздөр, андан кийин келебиз тапмасыздарга. Бар болуңуздар. Келиңиздер. Эки жаш.
Жақшы ниет жарым ыстық Allah'ın nasip kılıp bir yıla 2 yaş olduğum olsun degenler Marlen uluğuzun arta gelip dizilberingizler Kızlı olsun degenler Civek kızılsın arta gelip dizilberingizler Egiz olsun degenler Dost bala Yakın dostun arta gelip dizileriz kumanda Bana ver bir degenler Zor otururuz bana 2 yaş şansına açılır Kulağım gezdir kızlar Yegiz olsun degenler, dost balanın ardına, bana vermediğin ayışlaşmalar verip direğiz, çıkınızlar, bakmazlar. Mahallenin altında bize bir çocuk gelin. Kafa, urmatı 2 yaş артыңыздағы қараңыздар сіздерді сыйлап сіздерге жақсы ниет білдірген ушунча қонақтар отырғандар қонақтар 2 қолды биік көтеріңіз қанекей биік көтеріңіз азыр алдыңыздарда Асел қызылжылдай сіздер үшін 40 металл антрак болсын кездер барыңыздар билейіз оны Барлық шаңғы
gözüm kadar hasta oldu sana aşık aşk oldu seninle. Seni sonra ne görmedim uşağımda tepenim uçurduğum tövbelerine. Yolcu sığın bana araba, sen sonuca bakım sen. Sen olamayacak o benim ağrım. Seni bana ne der? Şu çılakalar yaşam bana sana ne de tarla yaman ne der? Kızım kendine bilsen ben canım bilsen. Sarmışım yüzüne gelemediysen. Bugün biraz şamalar, varlığından savuşarım sağlar. Elsin elsin adayından kalsura, bilemişirim dostlar kanka aralar. Ay şarşama şarşama şarşama, şunu bile ayak bulun kalsana. Ay şarşama şarşama şarşama, şunu bile şarşıları bulunana. Ay şarşama şarşama şarşama, şunu bile ayak bulun kalsana. Ay şarşama şarşama şarşama, şunu bile şarşıları bulunana. Şarşama şarşama şarşama, şunu bile ayak bulun kalsana. Ay şarşama şarşama şarşama, şunu bile şarşılar bulunana. Olsun
Dengsiz olup bir uçurağımızda bildik neye gittik. Sen gelirsin, ayrılık bitmez gelemezsin. Öpülür kanlıdır çürüdüm ben sendeki. Sen gelirsin. Sen gelirsin, vakitli başka sezilerim. Dengsiz olup bir uçurağımızda bildik neye gittik. Canıma sen gelirsin, ayrılık bitmez kelimesi. Öpülür kanlıdır çürüdüm ben sendeki. Sen geleceksin. Hurmatly Hadımlı konaklar, moçolar ve 3-cü bölük başlandı tumanlara. Bilgisayar kadar konaklar 3-cü bölüktün başında da жақсы сөз кезек берели. Азыр мен бұл жаққа чакырайын жал билеги жаштым, бир туугандарым, өлөлөрү барыңыздар келиңиздер. Бир туугандар жамата. Эки жаштым, бир туугандар келиңиздер. Бүгін біздің үйде кішкенекей жақсылық, осы жақсылықта барлық башты білдірген отырады, Мартин мененже. Сіздерге қаларым, ұзын өмір, чейін денсаулық, дайыма екі дүние бақытылық, қалаймын алтын екі дүние бақытылық насip етсін. Bir-biringерге өйдө болуға, ылдыйда жүрөп болуға, дайыма bir-бириңерди колдоого, кандай учур болбосун дайыма bir-бириңерди түшүнгөнгөр деп калууга. Бүгін биздин үйдө негизи биздин кичинекей мамлекетте биринчи окуя болуп атат. Келин алдык. Келин эмес, эми биздин кызыбыздай, мен сиңдимдей болот деп ишенем. Ошол. Мынакей бүгүн биздин үйдө биринчи жолу той десек болот. Кечеде классташым эле бүгүн жеген болду. Ошо эки дүйнөлүк бактылуулук каалайм. Камырашкан колуңар үзүлбөсүн. Главный мага жол ачылды дейт. Урматтуу келген коноктор, баарыңызга бүгүнкү байрамыңыздар менен күйөө балам Марлен, сиңдим Жібек, бактылуу болууга, камырашкан колуңар үзүлбөсүн, көп балалуу болууга, силерге да келин куттуу болсун, бизге уул куттуу болсун. Дайыма силерге ийкемдүү, ыймандуу, жакшы, силерди бизди бирдей сыйлаган күнүлөр болсун. Главный бактылуу болсун. Досум Марлен. Бактылуу болуңар. Үйдө жаштар маңыздылыгын каалайм. Десок болуңар. Көп бактылуу болуңар. Кошуңузду калгандара, берекетти берип, эстерге сөз көчөбүз. Бир туугандары бар болуңуздар дайыма. Коноктор, урматтуу кичи орундуктардан орун алабыз. Азыр биздин Марлен онубуздун классташтарынын атынан жалпы 3000 сом приз бар. Мага акча бергендер кол көтөрүп коңуздарчы.
Азаматсыздар 3000 сом приз бар туғандар. Азыр мен бұл жаққа шақырайын. Бізден бұл жерде айындарда екеуіңіздер келіп берсеңіздер, екі айын жетеді. Келіңіздер. 3000 сом приз бар. Алдыңыздарға кейінге сыйлау тамағыз тартылады туғандары. Ошо чалып болбой атса, жеңелерден дағы келіп беріңіздер чында. Ойыныңыздың шарты өте оңай, билетпеймін, ырдатпаймын жеңелерсіздерді. Азыр эме бирөөңүздөр бул жака, бирөөңүздөр бул жака келип туруп алыңыздар, бул жака бирөөңүздөр келиңиздер, бул жака бирөөңүздөр келиңиздер. Жеңе, сизге мен Б тамганы берейин, Б тамганы. Жаттап калыңыз. Жеңе, сизге С тамганы берейин. С. Азыр мен сизге суроо берем. Ушу тамгадан эле кеткен жооп бересиздер да. Ушу тамгадан ашып кетпейсиздер, Бүгүнкү сиз негизи кимдин жеңесиз? Сизче? Биздин жибек кызыбыз кандай кыз? Балу. Уулубуз кандай бала? Сулуу. Кандай кыз? Бактылуу кыз. Сонун. Билимдүү. Сүйкүмдүү. Бактуу. Симпатичный. Эме жеңе күйөөңүз барбы? Күйөөңүздүн аты ким жеңе? Бар. Тамгадан. Жок, күйөөңүздүн аты ким жеңе? Жок, токтоштойм, башым быгылдончу. Бек. Сиздин күйөөңүздүн аты ким жеңе? Сүйгөнүм. Жок, аты ким дейм. Сыдан айтып коерсиз. Агалар кап болбойсуздар, бул жердин ойын. Анан ошо экенин ойлоп албаңыздар, Султан, күйөөңүздүн сизге кайсыл жери жагат? Бети жагат. Сизге кайсыл жери жагат? Сердце. Кайсыл жери жагат, айтып бериңиз. Бели. Жеңе. Жеңе, болуңуз дейм бат-баттан. Айтып бериңиз. Сакалы. Эме ушу күйөөңүздөргө тигиче канча бала менен сүйлөштүңүз эле, жеңе? 5 тууган. Жеңе, сизче? 8 тууган. Жеңе, ал бала кайсы жер жагат болчу? Биринчиси жагат болчу. Жеңе, кайсы жагат болчу? Сакал. Жеңелер, эми келиңиздер, жеңелер алдыңыздарга бирден суу алып келсеңиздер, кимдин акчасы түшүп калган, же болбосо түшүп калыптыр. Алдыңыздарга бирден суу алып келиңиздер, жеңе бул жеке. Жеңелер, эми болду, сиздерди кыйнабайлы. Азыр жеңелер, каалаган тарабыңыздардан, каалаган жагыңыздардан столдун үстүнө П тамгасы кеткен, П тамгасы кеткен буюм алып келип, жыясыздар, токтойсуздар. Ким жооп келсе, ошого 3000 сом кетти. Ана 1, 2, 3 кетти дегилер. Тaqdim etadi. Ана жеңелер. Жок. Жеңе, алып кел, топтой бериңиздер. Ким жооп келсе тамам. Kayfini sürgün dostum. Hazine bilgin dostum. Sakla gerek. Yürgen dostum.
başlayın ha. Başlayıveriniz. Birinci. Piyala. Bir ha. Aytıveriniz. Oşu qayсы ekенин мен жактан билип отурум. Печенье 2, пробка 3, пияз 4, пул тугандар 5, помидор 6, пирог 7, платошка 8. Тугандар жеген каяктан болосуз сиз өзүңүз? Асыздан болосузбу? Бизде батикке дейби, патикке дейби. Пайпак дейби жеген. Пайпак дейт да болду, эсептейбиз болду деген. Так, канча болду ошондо? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 болду жеген. Жегеме кол чабуулар тугандар. Ой! Ал турабыз. Салфетка. Пыга вообще тесесиз. Жеген. Başlayın ha. Плащ 1. Пакет 2. Пиала 3. Почок 4. Патман 5. Пул 6. Перчатки 7. Пробка 8. Пирог 9. Помидор 10. Печенье 11. Платошка 12. Пайпак мен патинке. Жеңелер, мынау тез сол күйеуге киіскіле, бұтына шамалайсыз айтып қойын, жаман болады. Келіңіздер, әме, сен бір, мен бір қылбастан ләшек олар ақшаны 3000 сомды бөліп берейін туғандар, тұрайдыңыздар ба? Жалпы, бізден Марлен Олуздың классташтарының атынан жеңе сізге бұл 1,5 сом ақша ойынға шығып тұрмыз, анан кейін шыққанда эле жаман болбойт, сизге дагы 1,5 сом санап алыңыздар, анан кейін рахмат, могу пирогтордун патекелерин апарыңыздар. Келиңиздер эме, мен бул жака чакырайын дагы бир жамаатты, 2 жаштын жалпы достору, классташтары, курбулары, подружкалары, барыңыздар, келиңиздер сөз кезегиңиздерде. Достору гана келиңиздер, бийлеп чыгалы. Birge kalıp koşkalar Senin varın bana düşmanlas bolar Muna bizden dostluğumuz siyahtı Balamızda Benim dostum senin elim atmalar Урматтуу достор, аяш бут болсун барыңыздарга. Келиңиздер эме кызды кызчачуулден биринчи биздин кыздарыбыздан баштайлы, анан достор кенен сүйлөштүр, а? Келиңиздер. Урматтуу коноктор, сиздер алтындай болгон курбум же аяшым эки дүйнөдө бакыт тилейм экөөңөргө. Силерди көрүп, силерден кийинкилер үлгү ала турган болсун. Ар дайым турмуштун ысыгында дагы суугунда дагы бирге болгула. Бактылуу болгула. Урматтуу эки жаш, бир жактан акем, бир жактан сиңдимдей болуп калган, подружкамдай болуп калган жеңе. Бактылуу болуңуздар. Мен айтылган калып тектердин баарына кошулам. Кармашкан болуңуздар, эч качан үзүлбөсүн, көп балалуу болуңуздар. Кийинки жылы ушул маалда 5 тойлорго кирели. Ошол мен айтылган калып тектердин баарына кошулам. Бар болгула, биз сыймыктанган, биз үлгү алчудай үй бүлө болгула. Жақсы Бүгін сіздердің кечіріп, өзгеп жаңа соңын жашоо башталған. Сіздердің сүйіңір мақтай жарық чачып бағар. Сіздерге чын жүректен нәзіктік жана менен ар бир нерсени чечүү. Бакыт жана ынтымак менен үйгө чыккан. Колдоо жана демир үйлүү
бийликтерди бактылуу болууга, адайым бар болууга, эч качан бирөөлөрдөн ажырабауга, тек бактылуулук гана каалайм. Бүгүнкү кеченин коноктору жана ушул кеченин ажарын ачкан эки жаш. Аллахым ушул силерге ушул жердеги баардык айтылган каалоо тилектерди кабыл кылсын. Биз ушул каалоо тилектерге тилектеш болобуз. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн дейбиз. Элдин акыры дагы эмес, арты дагы эмес, ортосу эл катарында жүрө бериңиздер демекчибиз. Бактылуу болууга, кармашкан колуңар эки дүйнө үзүлбөсүн. Аллахым эки дүйнө бакыт берсин. Илгеңиздер, мырзалардан. Марлен, бүгүнкү сүйүүңөрдүн бекем сүйүүңөрдөн куралган кичи мамлекетке кайтымалы бекем болсун. Анан сүйүүңөрдүн ошол дубалы балдары болсун, балдарыңар болсун. Марлен экөөбүз бир жаш айрым болсо да, бирок жакын дос болуп жүрүп калдык. Ошо Жүйек Марлен досторунан ажыратпа, алыстатпа, топ дегенди чыгарып тур, топтон калтырба, сенир кетпесин. Өзө турган бала, өтө күчтүү бала, өнө турган бала, Кыргызстанга чыга турган бала. Ошо сени да колдон керек бул жерде. Ассаламу алейкум, келген коноктор. Марлен досум, эки дүйнө бактылуу боло айышмын. Бир жагынан Жүйек карындашым болуп айышкан. Сен досумсуң, эки дүйнө бактылуу болгула. Ушуга чейин каалоо тилектердин баардыгына тилектешпиз. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Эки дүйнө бактылуу болгула досум. Өзүмө каалаган жакшылыктардын баардыгын сага да каалайм. Кудай кааласа бешик көйлөдө тикесинен тик тура ушул балдардын баардыгы досум буюрса. Жакшылыктардын баардыгы алдыда дагы. Буюрса көптөгөн нерселерди ынтымакта көп нерселерге жетишебиз буюрса иншалла. Жакын дос дейбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү, досум Марлен, аяшым Жүйек. Не дейбиз? Бактылуу болгула, эч качан кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ар дайым үйдө батинкелер көбөйсүн, ар дайым бакыт талашып урушкула досум. Эч качан жамандык каалабайбыз. Биз көргөндөрдөн биринчи тоюбуз, калгандарына үлгүлүү болуп досум. Үлгүлүү жаштардан болуп, ар дайым ата-эненин айтканын кылып, ата-эне сыйлаган жаштардан болуп жүрөлү. Не дейбиз? Эки дүйнө бактылуу каалайбыз, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн досум. Коштообуз мурдалар. Келиңиздер, эки жашты куттуктап эсердик сөзгө түшүп, эки жаш менен бир 3 музыкага бийлейбиз келиңиздер. Достор. Эсердик сөзгө түшүп
deyle tamaktın üstünde derçün Mirlan ağam en son çıkanlar peskenizler de sorarızlar bunları. Tabağınızda tatlı olsun. Bir çay muzlarını da prova. Seni vurur ya. Aşk olsun deyle. İki yaş vakti olsun. Bilgiler böyle boş orada duralım seviniz. Melis kaynağası olup gelip. Melis para uçarşı atıp karndaşta ayttan ayaş vaklı oldu. Andan darakta Marlen je kaynağa diye alpay, je dostum diye alpay. Boldu dostum diye alpay. Bu degen sağlık olarak. Kudan kalmazsa Marlen Melis'i dostum depmez, kaynağa dep bil. Sebebi al ayağındır ızatı. Anayın Marlen seni de ayağına Melis. Özüne büyük bala devirmeye dost edip koyarım.
Tamam, 8 yaş vakti olsun, koşmalı beni koşarsın. Kadın ulu toplamazlardağı bir yollamda olsun değil. Hazır gelinizler Marlen Doluz'un yakın dostlarından biri. Yıllar Mırza sizler için canlı çıkarmaklar versek dostlarımıza doğru. Gelip berip oğuzlar, motokonuklar, tortu geziyor, azimli gezekti verele. Men bu jaga çakırayım toy eylere. Kana şöyle, Kuda beyler, gelin sizlere. Kubalara Ariştin başı Bısmıl'da siz iş kılmadı. Bısmıl'da de kortulur, dostlar. İyi sorun kesteksin.
Peki soru gezi bir salsa. Şu şey için. Birinci olup Zübeyir kızımızı almasın mutfağımızda. Birinci olup almasın degende Zübeyir kızımız özü akıllı olup kaynadanı koluna getirdi. Hatasını veriniz. O şey Türkiye'de özü Atatürk'e tavsınız. Tomato, kuşlar boyuyorlar. Şirin mi? Apa, kendinizin kolu şirin mi gel? Apa, benim geliniz siz. Kolgalaylığa, je kayneneni kolgalaylığa degende Malen ulu akıllı olup hayvatanın kolgalaylığa geldi. Hormat oğa, ata, şirin beken. Apa şirin beken. Yaxşı. Evi gelingizler. Жашооңуздар ушул топ-той дайыма таттуу болсун. Сиздерге эч жакшылык болсун деп. Эки жаш үйлеріңіздерге торт жолдаңыздар. Той иелери басыңыздар бул жака бұл жерде операторлар көбейген операторлар отырыңыздар. Бүгінгі той сіздерге жақтыбы? Жаққан болса, той иелеріне құда-құдағайларға бір өзгеше қол шапер болатыр. Қонақтарға, сізді сыйлап келген қонақтарға, құда-құдағайларды сыйлап келген қонақтарға разышылық білдіріп мазағат беріңіз. Assalamualaikum warahmatullahi Құда-құдағай, құдалар бар. Сыйлап келсе чоң рахмат. Бірінші жылдар болып. Мана екінші жолды мен баламның жолдаш балдарын ұзақтан жақыннан Москвадан тойды 2-3 балалардан билет алып келіп тұрғанға абдан разымын, чоң разымын. Оған уақыт сөздер білдейміз. Қызмат қылған балдарға, қыздарға абдан разымын. Сізге де тамада уақытыңызды бөліп, чоң рахмат. Асты көп берген разы болғыла құдалар, болмай кеткіле. Ашталы шешілер, көтеріп Çok rahmat. Sizge de muzurlat bilekemi rahmat. Ama da sizge çamaşan bakarasın. Yapar. Kimsin? Ağabey yolu, assalamu alaikum. Şunu uzak olaylar. Size de çok rahmat. Mükemmel yaşlıyız. Birlikte yaşlıyız. Gecesinde şunday geceyle öpücü o şunday başını biriktirip
Çoğun rahmat şunday katışkan şu. Yoldaşlar, rahmat sizlerge de. Ostan geldim, ballar var eken sizlerge de rahmat. Mal barınma, pamada aslar sizge de rahmat. Kamera çağız sizge de rahmat. Milli sizge de rahmat. Razı oldular. Biz de razıyız, sizler de razı oldular. Barыңарды şu bizning жақсылық кечебизге келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Келген кадамыңарга ыраазы болгула. Барыңардын şu кечебизге катышып, көңүл ачып, аз да болсо биздин жакшылыктарыбызды бөлүп кеткениңер үчүн чоң рахмат. Анан şu 2 жаш кызыбыз менен балабыз түбөлүктүү бактылуу болушун дайыма. Şuların baktısı için gelip bergenler için çok rahmat. Apa бүгүнкү кечебизден канашаса апаке келиңиз. Кепсигер куталар. Жолдоштору, кызымдын курбулары, алыстын жолдон келгендер, рахмат ушунчалык ушуларды сыйлап келгениңер үчүн. Dostluğlar bölük olsun. Sevgi de Kudayım bana etsin, baktığım olma. Şu ballarına da çok rahmat ballar. Sevgi de Kudayım bak versin. Dostluğlar bölük olsun. Kudalar kuş gelsin. Apol Bey tepkili. Az da olsa. Şu bizden seyizli görüp. Apol Bey. Bundan narı kudaçılık bölük olsun. Ekler baktığım olsun. Кадырлуу коноктор, ак дасторконго ак бата берели. Атай той ээлери сиздерден акча эмес, бата өтүп кылып чакырып отурганынан кийин батарлалар. Алакандарды жаябыз туугандары. Омен. Келиңиздер, топту тез-тез тартып. Эме, кадырлуу коноктор келиңиздер. Gel demek var, get demek çok deyip kızıydı. Her bir senin başvuru dayanmalık degендей бүгүнкү жакшылык тоюбуздун биринчи бөлүгү бүтүн туратугандар эртең той ээлеринин үйүнө барып, тойго төстөрү азыр алакандарды жаялар. Омен, омен, омен. Көтөрөлү дилекти, Кудай берсин дилекти. 2 жаш бактылуу болсун. Allah'ım ardayım, kolda koşturup dursun şunlarda. Eki düğüne baktılığız olsun. Şu Muhammed sallallahu peygamberimizin süyüklü ümmetlerinden olsun. Salih kızlardı, uğuldardı versin. Oğlum vallatsın, arkalarını bala bassın. Ömürleri uzun olsun, örüşleri jarık olsun. Şu Kudaylar talaşkanımız ardaymış, sıyım olsun. 100 yıl emez, 1000 yıllık Kudaylardan olur. Şondayla üçün dünyadaki farklı yaşlıklarda kalak edem, 2 dünya baktılıq olsun, 2 yaş ardaymışım. Oynayıp gülüp, ardaymışım. Allah'ın özü kolda koşturup dursun, kayada olsun. Aman olaydı, tınç olaydı. Omin, Allah'a. Omin, айтқаныңыз келсін, урматтуу кадырлуу коноктор, бүгүнкү той иштелген жактуу. Туугандар жаңылбас жак мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Эгерде кимгедир жаштык кылып ката сүйлөп алган болсок, адашып сүйлөп алган болсок, баарыңыздардан ийгилик кечирим сурайбыз. Эми келиңиздер, кадырлуу коноктор, 2 жашты кандай тосолгон болсок, жеңил желпи орундуктардан тура ала тургандарга. 2 жашта турмуш сапарына музыканын коштоосу менен узатып алабыз туугандарга.